Kok tisalo ketal Kongres Working Committee ni Gosimung Rekha Kongres ni achukphang ashuk sal romoi Sonia Gandhi ni Chonghorjak Steering Committee ni tino samung khlai tongmani Malik Arjun Kharge tabuk ketal bodolno Lok Sabha chongmari ni swkang tesa nukjaka bono agini Working Committee no kotor shlaimung wngya phano ketal mung tisok jakha list rogo Sonia Gandhi Rahul Gandhi logi khoroktam chilukorok Tongo Congress ni Working Committee wo Tongo Bangla ni Pradesh achukphang Odri Ranjan Chaudhary A.K. Anthony thai thangnai kerja Mantri Bokrok Rajiv Gandhi ni asaimani salno a ketal Working Committee ni bakhaktei Gosimung Rekha Congress tabukhe Working Committee war nukjakha Sachin Pilot ni mungbo te khakse phasingkhe kedengmai bisini ulo Congress o kotor thai mankha Deepa Das Munshi bono tubujakha tangphangjikni thaio a thairogo tonjakha Congress ni khorokchuku adongno Congress ni bakhakte saimankha Uttar Pradesh ni Naikelmungni bagai Sonia ni bwsajak Priyanka Gandhi no taklai tei mungsabo hastini Naikelmungo rwgalak Varanasi ni Simin Narendra Modi ni logi batani Priyanka Bureau Report Kok Khorang